Nisawing ba sa Kantiko Don Bosco Media Network Uniram Chaksua, ang Alicia A. Sangma, na simang na daan ni Koburang ko para katenga. Katsa bichungrang, mukra asil ungapao hospitalo sanning gaparang ko MLA Grongya. Katpay dunge kam ka gaparang ni am sandiani ko FKJGP rang dakanga. Chigmuk pa Koburang, BJP MLA South Shillongo ni Shanbor Shulai, Putparsalo ni Grims Hospital chimukra asilo goa man gaparang ko Grongya ni ko daka. Negrims Hospital ni Medical Superintendent Sanbor Shulai ko goa matne saneng gapa room chinari dela. Sanbor Shulai antang ni dakchakani ko wa mandirang na utna je dako de wamang hospital lodong kwingon sana banani na koros nang daparango jakalkan geta. Kumnu piu I yang itu ki kan ngerti ba mesau na kajinja mukro. Inshallah kamslam la murun pet kajar butu ngile chumukro urun juo iki nang tu perngila ele ben sa Assam nomor takkan kes le kelu YouTube statu Assam banyak kerana takkan ke isu nomor tak kicing tawa belabu da kasunong semalang bat muyung ke parti BJP bu ulang gidon sigi programs tinggi wan nomor tak sini nomor 2 video bodolang ni atus i support mukro bele inspection beli jengo itu la kibla klat no kibla hiwa sem kibla ajira bisa te la pun dorong basno bagi ni bahasa sana gidi peduk ba tenda kalian jungi ru la sokia tengyo pormtasi bangini awan ajira Federation of Khasi and Garo People FKJGP mamang Khobor Gri paham CM report district onari jumani ko dakanga aro katpay donge kam kagaparang ko sandiani ko dakanga ya sandiani ko Putparsalo paham CM unit to FKJGP ni President Ban Budin Suting Secretary Bonki Mauplang Vice President Jeffrey Lingdo Assistant Secretary Pentengen Nongshli aro Union Gapun memberang baksa dakanga wamang ya kam kagaparango ni ko labor license aro police verification ko dabia salsni sumay ko wamang na unaji dako de wamang lekha chugumang tunggija gaparang ye union rang ni action na bacheng nas kang wamang na misuk namat gen ni ko bidkot ke FKJGP pangsen minit akan kasni mi balik mi balik pet di trading elaboration bagi police verification documentary kumar labon untuk agi bayurung yemi ini kipor iba kumur kibriu nagalian kajungi kisan balang pangsen minit sokia yemi akan isi balik jera balik jurep tiga bengilap kalau na kidon gi ba gilap kidon gi bunglakang ru kidon biang di ikut islah dari nak liang jungi kidon gi ba biang kidon gi bong biang lale kaseng lale be kabun kam ban kajing kentu gi trying kalong ba usiar so pina yingwai reno yan dal na khobro nga ni swing pa sa kantikon matela